Tāpere atu ki tēnā, I toa te kapa futuporo wāhine o te motu ara ngā mamaku I te ata nei toru te kaumā waru ki te waru kia Airani hei whakarehu I tā rātou mio mio haere I ngā whenua o te taharaki o te ao. E toru ngā piro I riro I a Portia Woodman, tai atu rā hoki kia Salika Winiata me ana piro e rua. Kāre te kapa mamaku I hinga I tēnei tau I roto I warātou tākaro e rima katoa. Hei tā tō rātou kaiako a Glenn Moore e pai ana ngā piropiro mo te whakataetai ipu o te ao a tērā tau. We've got a series of test matches at home in June, which we'll prepare well for. We've got we're building a good base of players here to choose from. There's going to be some real competition for spots, and that's clear and evident. And we've still got some players back home that have missed this tour through injury. So building that base is really important to us, and creating that competition and depth is important as well. I whakanui wā tātou wāhine toa I tō rātou angitu ki ngā airahi ki te tahi waiata. Tai atonu ngā reo waiata ne rai hoa mā. He mea pai hoki kia patu I a Airani ki runga I tō rātou ake marae nā te mea, kei Airani te whakataetai ipu o te ao a tērā tau.